Explore Kapatisi TV. Ministry of Home Affairs kelas Sdang Malaysia Mika Sinjam ban Pentrekam no daki E0 FIR Ïakhun Pyrshah ika Cybercrime kabiade hakikam syathok pisah tingkah. Ling bakan ni tadadan kajing syathok kepalat di kashpolak tingkah kan register hi hakan National Cybercrime Reporting Portal. Ia kedika projek menta dan Pentrekam tangga Delhi hendayon penyal sachiki wepat ki benta jongkari. Indian Cybercrime Coordination Center 14C lawanra ke E0 FIR banyok kem kloy yaki runar bahkan penstet ru bentoket kam kloy yaki jing syatu syathok.